Туох санаттан бу кайыстыбатынан болары боларын сөйүннен жартынага санамыккыны. Тон терапевттерим сөйүн. Наттан әлбә оолакпы, 5 оолакпыт. Олиһен оолар бүтүн көрөр истәри. Уллаж. Аграстар тапката кергенин бастан кытта таабыт иди. 15 жыл. Ол сагана тохтентем начинающий фермер дентен хагаладык бите. Туох кылбака турбутай онтан бу 2019 жылларга аграстапка уже миллионы бәян кыттаган ди. Онда хагылы бутер бастан сөйлөр бит аяктар эди деди. Иеле хам сөйлөрүн аламыт. Агыс төбе бар эте. Онтан буллагана мен кыттарым хагана уже 10 ыныр ныкта хатим. Сен онтан төбелага дебитти. Уны хетте полгот ола бутум онна олоронран маны кайсонун жарыктанак битти. Келгеним өксүн кайыр бейде жер. Бу агростартап программага кыттан 2019 жылларга субсидия көрүлүп бүтүгөр эги бизнес проекттин сурьер гытыгар тоққа ордук болгом тынгыл буккутой кылыбра тугу ылабыт теңге кылыбра бу субсидия качтыгар. Ота би улхан кайсолак боламыт техника тракторга каямыт. Тракторлары би бәбит әлбә халак боламыт. Һәм бирите миллионда тахалак трактордан бапып бахайдактагына. Онна бу сөйүнө ахы бартын көрөргө хамин главная техника улай. Сергей Топкуп прога. Ари аттын көмөлө таптыра булырынгыттан сирейин бебиттере. Так бебитер олох силбитсох эде. Хер башыга да тобукен булырын оңгай бедилер. Асиминаторга үйренdim булырын. Аты иттен үйренне кайы жабын, семели жабын уна. Улханды ылына ликте хорохторум. Жеттен билин даганы куранактар баалар. Касанарынак такыны. Билин пока үс. Опсайна. Опсайнан уанта таха. 15. 14. Булырын 14 эте. Быйыл булана 12-13 ин болара було. Үчүдүк эти эме ылмаккалар онну кудук болар. Бехет сылгытыгар холобрат түмүктөр сылгыта кас ынар ынактак булуктакыты. Сүрбе бес ынар ынактак булуктак.